Pertama kali guys. Tuh ya. Pertama kali oke. Makan nasi dulu.
Lâu vậy. Ngon nhé. Mantap. Alhamdulillah ya, kumpul. Halo, coba. Pokoknya mau bilang dia mau ke arah kamu. Mau masih nanti nyokokan. Panggil gitu. Liwat ya udah habis guys. Alhamdulillah, enak banget ya. Bersamaan. Kampung. Oke. Alhamdulillah, enak banget ya. Bagus. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.